To oni nazovu 13. mirovina, to je laž, to je smiješno. Dobro dođe, ali opet ništa ne poveća. Meni sve jedno, treba ne budeš takav. Ali ne samo svima jednako. Pa to je pozitivno. To bi bilo stvarno dobro, samo ako će to sad proći, valjda na Saboru ili gdje već to odluku donese vlada, ne znam. Ako bude 8 eura po godini, to je na mojih 41 godinu staža, koliko je to? Pa ne očekujem ništa, da vam pravo velim. 308 eura, to nije ni četvrtina moje penzije. Znači 260 eura bi trebala dobiti maksimum za 32 godine radnog staža. Pa ako ide ta 13. mirovina, onda jedna mirovina bi trebala ići gore, ne? Ja očekujem da bi trebalo dobiti 150 eura, prilike tako negdje, ne? Uvijek može bolje, ali samo za koga? To je daleko od onog što smo očekivali kad nam govore o 13. mirovini. Inače bilo bi dobro da svi dobe bez obzira za jednu mirovinu.